Pogledajte. Tako, ajde malo da ubrzam, ne znam, hoće li se ovo vrijeme pomamiti u par minuta, pa da krene da udara, da brojim talase, hoće li proći ili ne. Evo ljudi, welcome. Tu plaža Mogren 1. Da li ćemo moći do Mogrena 2, ne vjerujem, ali ajde poćemo tamo do Ivice. Imamo tu. Da vidite šta su talasi ovdje napravili. Vidite dokle su pijesak izbačili. Znači staza se ne vidi, ali to je snaga prirode, snaga mora. Evo tu smo. Sad bi trebala staza dođe, ide i onaj plato i gledajte gdje je pijesak izbačen od strane mora. Ovdje onaj bješe kao terasa od mnoga kafića, zatrpana totalno. Sad vi meni u komentare napišite ko od vas voli ove plaže, Mogren 1, Mogren 2. Ajde, ići ćemo tamo do ćoška, do one stijene, mada ne vjerujem da ću uspjeti da prođem na Mogren 2. Čim je ovako vrijeme talasa i čim je kiša. Oj, imamo 3 mačke što su se zgučile. O, gdje maca? Imamo jednog garavka. Jesu li ovo 2 žene? 3, 4. Iha, gledaj šta je bande. Da sam znao da ste tu pa da vam donesem nešto da jedete, a jebi ga. Ne mogu još i o tome sad razmišljam namjenski. Sorry, idući put ću vam donijeti onih granula. Eto, po prvi put u 2026. godini smo na plažama Mogren. Hajde, spustit ćemo se ovuda što smo vas da išli gore šetalištem. Evo sad nikog nema. Par minuta je do 12 sati i ja sam sam na plaži Mogren 1. Što bije vjetar. Slomit će mi kišobran, ali moram zbog kamere